daging nawakan titian wajang ring dan sinareng sami wana wida sangkaning wareng rahai debatang sinareng sami panah titian turun nyurat sekali mangkin warung ke sana waktu yang sekali mangkin wenten sio wantah pemagang itu saya waktu dulu dados angin betul rita jalur mampu ring alit-alitin pinak kesungit kumanti rauh ring ketujuan ratu soal sarwi kali angin penglipur kayu rita jalur kesungkutan melet pajang nula sekadi secolahan aja niku suka duka jaga mengawal tembang nabi malih manah titiang liang sekali mangkin keadiarsa ritat kala kesebutan melat padang megagelingan katoring apa ya rasa sami wajang katuring idodane sinareng sami kalih ngaturan ayah sekadi mangke kira
ngampuraya ini kekirangan tikian inggian bas langkung ngantuk titian menawi ledang banget pamit dan titian renu mantuk kering dan silang kami ledang beraya cerita aduh Purwakala jane bawasan mangkin yo anak kudang warso jane sampun nanggung maka Prabu Oke punika wenten kepaos praratu sane Mapuspatu Prabu Kaligi sane dahating kawinangun agung ebeng kunda dwipo Cabe pekulung hidup madak agung nenten Yosios wantah ring jagat kunda duitone rapi kali lintang luwe ide sang Prabu maduwe rabi kekalih sayu wakti nganjudin pisan buat kelistuayan itu Dewi Sinta pinih sane pineluwur Dewi Sinta mungwing puspatanida Dewi Lanang sane sane pinehalitan wantahida Dewi Landep panida asih kumasih memenyang ini kapilulut asih ida Dewa Agung istri sareng kalih ini menyaman dan sandang kulita bangsa Satya Barato Laki Rabi mantu kering ide sang Prabu minakadi sang dia kali dahating subakti nampun ninggih ide Maha Prabu dan milih kang asih sapunika dalem sekadi sang Prabu nenten pisanida Dewa Agung pajang bina-binayan
marapering banyak ikon sami. Ri sampune putra Sana mangkin pausang disampun gumanti rauh panumayan anak alit ring bobotan ide sane pada ngebasa sampun Yan rerahan ring yusan bobotan yakti sampun banget pisan kelanjut langkung ring dasawarsa sawetara yan wilangan yusana bodhi punika sampun langkung ring dasawarsa utawi dasadiban nanging rauh mangkin durung wenten ciri ide anak alit ayat udah Dewi Sinta sapunika sumsut pekayunipun Dewi Sinta tamis-tamis dan genap ring paturon kewetane itu sekali mangkin raris marga Rikanya kang punika medal rarisi desan putri kamurang-murang rampok Bajang ruruh desan Prabu ring Gunung Semeru ri sedap nangon rawuh mareng telanging wanong matur damon
sampun ide Dewi Sinta rauh ring tengahing alas sane dahating matur waduh kesukan Tuhan pemargan ide kalintang do cekan pesangkan kau sungkan waduh ide raris tambah putra Mate sang karing titah ide sang yang iki ring manusa ide rahayu medal anake alit sane mokso pawoksa kangis neng apakah wano Ridat kalau ide anake alit nangis rasa ngeboken alas yaki cengeran itu ini manundun sangdone sami Ridat kalau ide anak alit nangis rasa ngeboken alas yaki cengeran itu ini kagiat prapto sareng sami ngantuk tangis ide tuan pesangkan yakti peburuane rauh pebles-bes maka sami punika sekadi tuduh yang pada nulungin sekuentan anak alit itu duk punika rawuh macan kabinawan daler kanjekan punika wenten macan galak tur kau binawa pisan sane kalauhin galak sarwi ngerasin hati mungwing kegalakanipun ni macan yakti nyejohin pisan Dewi Sinta nyegang
Antuk ajere pikayonan ida Dewi Sinta mewedu ngejar tur bebuyutan kewetanan ida Putaran runtuh nung kaya Durmaning dan pesangkan runtuh putra ida sane wawumpat nung kaya ring terdiri waktu sing Duk anak alit runtuh wendan baju bulitan sane ketepen oleh ida nanging tangan silang mapalek waktune pring sakewanten warta hasung widine ringangan itu mewedu campisan silah anak punika sekadi tananu ring sira ring arsa balik batunya punika rengat tur pring-pring ketiban ring anak itu punika